With the ADC elections approaching, the police landscape of the 27 Mohoripur Boratali constituency has shifted significantly. In a major boost to the party, over 700 voters from 250 families officially joined the IPFT. The new members were formally welcomed by the IPFT nominated candidate Sachi Mohan Tripura. IPFT long live, Tipraland, long live, oh IPFT, In a major boost to the party, over 700 voters from 250 families officially joined the Indigenous Peoples Front of Tripura at a ceremony held in Batuapara. The new members were formally welcomed by the IPFT nominated candidate Sachi Mohan Tripura and Manik Tripura, advisory chairman of the Youth IPFT Central Committee, along with other senior leaders and supporters. Peja korai bakarang seda bile kelai biri pe potap baklai rupai leba ang se sob kisu ni ta te ma buta bo jeng butok tu di ni jo are baba re birar gorja birar kotot bosi phai chopya jeng ma nang dia leba bo san jeng sujuri ta te ma secretary ma tu me leba ha jeng mantai je titi edisi abono update kelai State Territory Council berseng mantai teman sih. Ready aja na. Tui parok tui terus takari kelai dah. Bah bersih gam. Angce sob kisu. Bah mani aja. Tar 10 besok pisai thang. Sini kopal se hamia men. Sini Tripura sani kopal se hamia. Marai jepu pasang mar nai makanya wai mangje sini kopal. Kata kelai kufu kelai kekerang kelai kerma kelai motreng kelai jepa bos sini. Curu maru nai befuk sa. Sus jeng mas hani mang di jeng sini jibono part kelai sini jeng. Baifula mantai, baifula sing asuk tai, baifula sing asuk tai. Awin bagai bukurok, buma buharok. Nok buji sidi, borwai ta sokro jak sidi, borai ta family jak sidi. Ang nong ni thani appeal khlainai nong thani onurut khlainai ani party IPFT ni ongoi ani nukhungni ongoi ani youth IPFT ni ongoi ike candidate Sachi Mohan ni ongoi ang nong na appeal request khlainai je borowai ta sokro jak sung oi renai Baipur nai ta sokro jaksa please kaine 12 tarik besang 12 tarik tini to 2 tarik are basically 10 din nok nongni pawitro butat nongni muiloban butan nong mangana taklai di IPFT long live Tipraland long live oh IPFT जों आगे भी याकानने मसुकजा हाइपना आरो इनो कैंडिडेट बसाजिया बसानाय बो के बक्सी बीजेपी बि जोंके माखायनाय जों कोनो रास्ता करे अपनि बागै ताबो Tipraland फायका जों ताव बेलाखे तंथखा अपनि बागै जों बीजेपी ने याकारै जों तिनि आईपीटी दारगा जोके फायका बुसुक फैमिली नट जॉइनिंग क्लाय जों प्राय ताबो 250 आरो प्राय आरो बरो बुटार तंनाय प्राय 700 प्लस के जों कत प्राय सिपिएन नावो जोंनि अर
ADC ga achogoi thangka angke tabo BJP ba achogoi thangka angke sini kono parawo slai jamok kroi aboni bagai sung bono ma sanai angke phaidi sung bo kisas laige naina nangnai sung obo kaisa kaisa na naige sini mung saphana chokliya angke sung tabo tei kata khege sung ar kaisa no jora ragai bo sono bichini bagai tama khainai sung bono sujog rana nangnai angke bo tabo sawo sono are khernai no sono sujog rudi angke sung o sujog no bono rnai so bo aske sini bagai samung tangne na tangya bo korega bo lainai mothani bo tongo te CPN ni bo tongo BJP ni bo tongo Bo para bo? ha O para ni bumutamo. ni bot khwa para Report by Bikram from Santi Bazar, Chini Khora.